Baba, kunjani? Siphilile khona kunjani? Une problem yokufelwa zimoto. Moto zakho ziyafa. Ne problem zokufelwa zimoto. Kunjalo tata. Ubona udriver ntoni? Ubona udriver. Ubona ulayisha abantu udriver. Maphela enyanga. Iphela intoni? Ezitaxi ezincenyana. Oh. Dathetha ngokudrive wathetha amaphela. Oh, zimoto. Oh. Ngixaka uma ngiyaprofeta ngikubona udriver but ngibona abantu bengena but ngibona imoto zisifa. Wena uthetha ngephela ngithi yenzani lento tawo. Oh, imoto liphela. Oh, so udriver uUber wamaphela. Tata. But une problem yokufelwa zimoto. Kunjalo tata. Imoto zakho ziyafa. Kunjalo tata. Une problem yokufelwa zimoto. Une problem yokufelwa zimoto. Every time wena wangena emotweni waqala kwangathi uyajabula imoto yakho iba right, ayipheli inyanga ungalungisanga. Lento ine problem yokuba ifuna ukuthatha imali but imali yakho ihamba ngeimoto usiphila ulungisa unomphelo. Kunjalo tata. Ngifuna ukukusiza because ithe ingilosi kimi yonke into eyimali, yonke into eyimpumelelo, yonke into ekukhanya kuthiwe kuwe mayengangeni because lento ayenzeki kuwe kuphela, yenzeka nakubafowenu abangasebenzi abaphila etshwaleni. Ayikho into enibamba ephumelelayo. Kunjalo tata. Impilo yenu yonke ihamba nobumnyama, ihamba nokufa kwawena njengobuhleli la nixabana nomama ekhaya every day niyaxabana, awuzazi uba nixatyaniswa yini. Seyidu ufuna ukukushiya uwocengayo ubangahambi. Kunjalo tata. Uyakhala uba mina kutheni ngizama nekhaya lami ngiyazama ukulakha lakheki yonke into ngiyazama, awusafuna ukudrive manje sowunqwenela ubuthola umsebenzi because yonke into izamayo iphelele ezandleni zakho ayiphumeleli. Kunjalo tata. Drive iphela. So ufuna amaphela amaninzi. Kunjalo tata. Hear me because this is very serious. Mina ngibona umuntu owubaba ungena nemoto ekhaya efika ebusuku echela amavili emoto yakho. Mayichela amavili emoto yakho esithi ingazuphinde ube nemoto entsha empilweni yakho, esithi ena kufuneka udibane necar accident ufele kwi-car accident. Yathi ingilosi mina mangikusize because kuye kwafika isikhathi la wokhuthuzwa ngabafana bakubetha kodwa bangakubulali. Wathi umoya ongcwele mina kunento enesikhali ehamba nawe efuna ukwenza nemela, efuna ukwenza ne-car accident, efuna ukwenza nesibhamu because wena uhamba nesikhali. Yathi ingilosi mina mandikubusise namhlanje ngithi from today ngiyawulungisa umzi wakho. From today imoto zakho soze ziphinde zife, ngiyayifaka imali kwi-account yakho. As from today isichitho nesiqalekiso esithi ungaphumeleli, ungabi namali, impilo yakho yonke ingahambi kahle, ngiyayilungisa manje. Ingilosi izohamba nawe from to you will never uphinde uhlupheke empilweni yakho from today. Oh, I wish I was someone. Phakama ngikunika umsebenzi.